Kastalatibyan! Ket ita, adoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasaw ako nana. Ti sadot nga asawa, saan to arumang ay ti pamilya na. Dito'y drama tayo, Kastalatibyan! Oh, adtoy suling, umay kaikan iti sidaan. Ginataan nga abad ay to. Ay na, agyaman nakaandang. Ado nga minti linutok, iso analagip ka apadigwan. Naimbag ka pa'y takanayon naimas ti sidaon niyo. Saan mo't, suling? Ngamkit de, at dalat ta igatang ko, nukas ta makasidsidaak iti anyaman amasida. Imbag ka pa'y. Ay katkas talatibiyag agsidaak iti kayat ko, tadala ka nga rudigatang ko. Nagagat ngamin nila kay mo. Iso akanayon nga adamat gadan na. Adda permanente at trabaho nila kay ko, suling. Kat pagyamanak, ta medyo mayat mati sweldo na, nga uray may salaang a janitor. Imbag pa nila kay mo. Kadan panggadan na. Kat siyak mat, adda mat basit istur ko abang bantayak. Kat uray kaskasano, adda mat maganganan siyak iti inaldaw. Ay, imbag kayo pay. Tasaan kayo ang mabisbisinan. Ngamda kami, ay na. Adapay aldaw adi kamangan. Pagay ayamok latan adag iti anak ko. Tayton mabannog da kat maturog dalatan. Kat di da marik nanti bisinda. Ay, na yun ti kasta sulang. Day tatipod no andang. Takasanumot ngamin. Awan permanente apanggadan nila kay ko. Ay na suling, sadot ngamin ti asawam. Day tatipod no. Masaktan ka man, ngampod no timbaga. Ay, kun nga rod. Ala, ipanmunday ta impadigok iji kusina yaw. Mangan kayon kadagiti anak mo. Un andang, katagyaman akmanan. Ala, mangan kan masong. Nangan ang dagiti anak ta. Ket, sika nga nangan ka din. Wen, imuna kami nga rodan, tamabisin kami itayon. Mabisi na ka na pa nagbuya ti liga ti basketball. So, ang mga anak kon, dahito ti sigain? Wen, kamatis laeng anasinan. Taul ti mubuggoong kat naibusan. Pwede ka gumatang na Anya ko matigatang ko ngay. Adda aya ititad mo akwarta kanyak. Tapno adda lata igatang ko na anyaman ti kasapulan di kusina. Anya, magtunti kas tuyabiyag? Kaano nga taaya arumang ay ti panagbiag tayo? Kasano ko maarumang ay ti pamilyam, katsadot ka mat. Oh, kas ita, imbes ang mapan ka agtrabaho, ngam napan ka nagbuya iti liga ti basketball. Awan nga rod ba sa pula ka trabaho? Ala, mangan kan, katagsida ka iti kamatis anaasinan. Ay, makauma mo ti kas tuyabiyag? Kaano nga tayo makasida tayo iti naimas? Suling! Umay ka man! Suling! Oh, apay? Anya ti pagpungpung tutam? Nasaw kanyak ti burida. Anaimas ka no ti sindayo itay. Ta nagpadigo ka no ni andang akaroba. Apay adi nakintidaan, Anya? Apay, saan ka kadi ama konsensya? Nagsida kayo iti naimas, itinto ta siya katsan. Ay, sana ka makonsensya. Awan konsensya ma talaga. Katsika, adda ka di konsensyam. No saan nga agpadigo ni andang, saanen ang makaraman dagiti anak mo iti naimas? Hoy, suling Inton maminsan nga agpadigo ni andang, ibat siya nakmat. Iti ka nito ang maamuak ang nagpadigo ni andang, kat di nakimbat siyan, tapisan ka talaga. Anya? Ay, mayat Mike, di pa nagsikawil mo dito paraangan niya o masaw. Ay, agpapangin akman, Tata Simon. Awan ka na iti trabaho. Awan. Kaya't ba, tatangdanan ka agaramin iti kulungan ti babaw. Kulungan ti baboy, Tata? Way, inak ko maayaban ni Berteng di talaon. Ang gaputan nakita ka, di si kalaangay. Kwa. Sige, kalatayaban ni Berteng, Tata. Kaya't mo asawan, di mo kaya ti trabaho. Ay, ang kalatayaban ni Berteng. Mga nuad dapay makunana kanya. Si kang araw, tinangibagaak ngay muna.
Kasano ko mga dama ko na anakan kaangay. Ala, hingkay ulatan na yaman ni Berteng, tata. Taiso ti tangdanan yaw. Di mo kaya't kag trabaho. Kat tangdanan ka ba? Sakit ngamin ti sakak, tata. Kabalan ti agpagkat iti kayo. Bueno, darat. Tala, sikat ti makaamaw. Inak nga rodan ayaban ni Berteng. Di mo mo't kaya't kag trabaho. Nasaya at tatimbagas ka dito'y balay. Ay una yan ti asawam sulaing. Ha? Anya ti basol ni masong kada kayo, nanang? Ay agasam, taay ayaban gayam nila kay Simon. Ang abdi na kanu kayat, nagado kanu arason na. Ha? Ay sadot at talaga di asawam. Kasanaon dagiti anak yaw. Sabay taluda. Ay, nanang. Sika ti kakaasi amang manggad para iti kanunyaw. Ang abdi asawam, agtugtugaw latan. Huwag nga rod, nanang. Kahit itulog mau akas talatan. Anya nga rod ti aramida. No di namot kaya ti manggad, nanang. Ay kalawan yun. Umadayo kayo ditoy. Tapno awan ti pang namnamaan na. Sa dino nga rod ti papanan, May? Ing kayo ije lugar ti kabsat ko ije laon yon. Agnaad kayo pa lang ijay. Magsapol ka ijay iti mabalin mo apakitaggadan. Ay, nanang. Ay, awanan ba kat ti asawa ma? Iso pa'y amay na yun apakpakanam. Iso sigay, talawan nyo pa'y laang na makaamaw iti biyag na. Oh, adtoy masong. Ha? Padiguan kayo iti adobo amano. Uy, Ado ti linuto. Isong ikan kayo. Imbagla asidaan dagiti anak yo. ay, nagsaya atay. Agyaman na kandang nakasaysaya at kaakaruba talaga. Uray may sa tikaruba, no kaskan ka. Alain na kon. Umay kuntulat taalaan day tamalukong anangik ka. Ayam, pengay abas si tamanlukong tinangikam, andang. Tay kumamot katakkalan amanlukong tapno umanay asidain mi at sa nga pamilya. Anya, kat adumo day ta. Saggay sa kayo di ta nga iwa. Kun dadakkel mat nga slice. Kun siyempre, adapay patatas ana ilao. Iso nga ado. Mala, uray bas ito impadigom, agyaman aklata. Yan di mo pa ilan inayunan ni Tinapoy, tapno saan kaming agluto. Naa, Una, isuntumot lang agpadigo ka, di kumpleto mo. naa. Among masong. Nagpuskul at talaga ti rupa man niya. Ay, sana dakas ti mangibagay tirik na andang. Kat no nayunan pa itin na po, ito yung padigo masidaan, o di nasaya at launay. Ayawan na talaga ti babain mo. Nagpuskul ti rupa masong. Ay, na. Nabsugak launay Naa? Inibos mo day ta si daan? Agraman in na poy? Kilaban lang di na po yakinang ko. Agisang kalangan. Anya nga ti si daan dagiti anak mo? Ta inibos mo ti impadigo ni andang. Nakaturog mo't nga min dagiti anak mo itay. Isuan na nga anak ko na. Naimahasak mo't ang tinangan. Isuan na ibus ko. Ay, na yan ti kasta nga ugali kan aramid mo, masong. Jak amo no, limpyo ti panunot mo, no saan? Laki din. Iluto mo na itay sangpot mo asidaan. Nagulitak man naman bakit? Nagbanglo na itay paksiw mo at tilapia Anya? Inibos mo lang arudan ti impadigo ni andang. Ita, agulit ka manen amangan? Mabisinak pa yung araw. Ay saan? Day talinuto, kat para laang kada kami kadagiti anak mo. Saan ka akaraman? Gaputan nangan kan. Awan ka dit konsensyam. Amang mangan kayo. Itintuta siya. Kat saan? Ay namasong, di nakrurudan. Tama nga no ibarsak ko dito aklo dito mulagat mo, salbag ka. Anya? Umadayo kan dito yung kusina. Tama nga no anya pa ti maaramid ko kan ka. Incoming nanang. Awan masong ijibalay. Iso ati na amo apip manaw kami. Naawagak mo ni Auntie Dora ijay laon yun. Iso nga amo na amapan kami ijay. Ala, ing kayo nga rudan, anak ko. Kahit agan-anad kayo, iti panagbiyahe yo. Wow, nanang. Panawan nyo pa lang ti asawam.
Tabarang makaamiris kat aggagatan. Wan nga rod nanang. Awan mo't apulos nakam na. Awan nga roda. Ay, una yan tikas dyan nga asawa. No, apay nga isupay tinatumpo nga managbalin nga asawa. Ala, ingkamin nanang. Di yulatan ibagbaga ka ni Masong no sa dino ti pagturungan mi nga agiina tapno di na kam surutan. Nawan, anak ko. Pulos, ajak to ibaga ti pagturungan nyo. Bakay, apa ajak makikita ti pamilya ni Masong? Imadayudan, pinanawan da ni Masong. Kasta ka day. Ne, kat nagturungan dan ngay. Saan nga imbaga ni Suling? Jak meten na damag. No kasta, agmay-maysan ni Masong di tabalay da. Una, Kasano ngayon tibiyag na. Tawanan ni bakat namang pakpakan kan kwa na. jak kamu ken pulos ajak pinadpadigwan. Marwam. Kasano ngayon umabisbisinan. Ay kat parikot na na. Ala, bakit? Inka-ikan iti kanan na. Ay saan? Iti anya aga po. Amangan numabisinan. O di agtrabahaw, tapno at daigatang na iti kanan na. Alangan ada tatimang pakpakan kan kwa na. Ha? Naimbag pa'y ti baboy at pakpakanan taila ko, ngamisungay. Ha? Naimbag kumaa, no da pa kairanudan kan kwa na, ngam awan mag. Ala, tainak man kita, hindi tabalay da. Sige, ngam di mo ikikan iti oray anya ama ka na. Marwam ngamin. Sige, inakla kitaan, no adda di tabalay da. Anya tiar aramida, Masong. Masakit ka kaday. Nagkakapsutak ngamin lando. Duan ngal daw ajak nangan. Ne, kat apay ngamin adi ka mangaan. Naibos nga rodan ti bagas may. Tadi mat gimatang ni Suling, sakbay apim manaw da. Kahit kastam latang arudan. Ikan nakman kit di ti urayan niya makan lando. Mabisina ko na eh. Ay, unay kan. Imposible kamat atao. Awan lang arudan ka nam. Ang di ka pa'y matmanggad. Kasano nga roda makapagtrabaho, no kakapsutak mat. Ala, mabitlaan. Tainak mangala itiin na po'y kansidaan. Tamangan ka. Ay na, nabsugak lando. Agyaman na ka. Ita tanalpas ka na nangan. Inkan tuag sapul iti panggedam. Ikan naktupay nga rod iti ka aging gayton bigat. Anya? Ta siyempre, awan pa'y trabaho. Baka biro kag tumot siguro iti panggadak. Nalpas ka mat anangan. San ka day? No kasta, napiksakan. Sige, tangdanan ka. Tagdalos ka iti aglawlaw ti balay may. Ikatam amin aroot iti aglawlaw. Ha? Tangdanan ka. Iti kasta, at daigatang mo iti kanam. Manungay ti itangdan mo kanyak. Sige, ikan ka iti sangaribo. Nagbasit mo itang titangdan mo kanyak? Ay na, Masong. No kontrata ko ma, nangabakkan. Gaputa half day laeng, nalpas maun. Sige. Ang minton bigat pa'y nga agiruutak iti aglawlaw ti balayo Saan pa'y nga ita? Tagkakapsutak pa'y laeng. O sige. Ngamikanak iti kanak inton bigat Sige, libre ti kanam. Basta saya atam ti agdalos iti aglawlaw ti balay mi. Takalpasan ti panagdalos mo, tangdanan ka pa'y nga agmula iti natnatag. Ne, anya ter aramidem Masong. Agdalos kan iti aglawlaw ti balay mi. Aldawang ngam di ka palaggaraw. Ay, mabisinak mo't nga man. Nagbasit interview ka na kita agsaba. Iso mabisinak. Anya nagbasit. Ken arig na may saaban di hado dyan na po'y. Ken ado tay sidaan. Dakkel amalukong tinangikak. Mabisinak pa nga rod. Alaki din. Ingka agdalos. Tap numalpas mo. No di nakikan iti makan. Di oray hawa nagdaldalos. Pananggundaway tar aramideng. Ken talagang awan babain mo niya. Ipagbagak lang ti pudno arignak. Mabisinak pa nga rod. Ay, awang ka babain mo Ala, uray saan ka nga agdaldalos? Tadya mo ila agtalog iti trabaho. Ay, ayat mila ang amatulungan da ka.
Ngam talagang awan babain mo. Ikanakit din iti kanag, nagadupay la sa umot, Ay andang. una yan masong. Pamilyado ka tao. Ngam kasta ti aramid mo. Iso an nasaya at mo. Tapinanawan da ka ti pamilyam. Agnakam kan masong. Apay ngay may ka, masong? Anya ti bagam? Mabisina kami, nanang. Ay, awan makan di ti balay may. Pakanendak ko man, nanang. Mabisina ko na yan. Tapay nga may, amabisin ka. Awan nga rod makan iti balay may. Tapinanawan nak da suling. Apay nga may, apinanawan da ka ti pamilyam. Tsaka mua. Ay, awan na talaga't panunot mo, anya. Pinanawan da ka ti pamilyam, tagbisin da iti sidong mo. Ngamen, awan sirbem apadre di pamilya. Sipod nagasawa kayo iti anak ko, isulatan ti mangmanggad. Katsika, no adamat gadam, inom mo, wano saan, bukudam, adi ka pa'y gumatang iti bagasyaw. Ngalakit din, nanang. Pakanenda ko. Na, Mabisina ko na yan. Mataya ko ni Tibisain. Ay na, nabsuga ka, nanang. Umayak tumanen mangan dito inton rabiia. Inawam tananganam. Trabaho ay ati lalaki ti aginaw. Da kayo na, aginaw lang, mat. Na, Awan gayam, kaano ka di nga gawid da suling? sanda ka nasangpatan, lokaw. Ngamen, awan serbi matao. May saka pa yapakpakanan na. Ninanang, mat. Ay, masong. Laglagi pamtoy ibagakan ka, Ti sadot nga asawa, saan arumang ay ti pamilya na. Mawatam ka, day? Nanang, Ay, maudin da ito'y apan nakipangan mo dito'y balay me, masong. Manggad ka, iti igatang mo, iti kanam. Lando, ikanak man iti taraon nyo dita. No addanat da, mabisina ko. Ay, awan na, naibusan. Uray agkapiak la ko ma, ta mabisina ka talaga. Ay, awan ka pemi, naibos. Uray basit la ko mga inapoy. Awan nga raw, naibos. Uray asukar lang arudan. Taimbag lang akarga ti tiyang ko. Awan nga raw, naibos. Uray asin, kan mantika, naibos. Anyaman tanti kastoy abiyag ko na ya. Nakay-ay-aya ka talaga. Awan pa'y maasi kanyak. Gunggunam Ha? Ala, agawid ka kidin. Tamang ano masuro, nakpaikan ka, kat matapis ka, salbag ka. Apay ngay amasaron ka matan kanyak, pari Lando. Masurunak nga ron, iti kinasadot mo. Kastam kadilatan, masaong. Pinanawan na ka lang arudan ti pamilyam. Hanggang di ka pa'y laagnakam. Lando. Ay na, masaong. Agbalbaliw kan. Tabarang subyan na kapay ti pamilyam. Tata Simon, at takati ipatrabaho mo kanyak. Tagtrabaho akman. Tanay, awanan mayat amang tad iti kanak. Agtrabaho ka kanya talaga? Wala o may kalagdawat iti kanam. Agtrabaho ako matata, tatangdanan nak. Sige. Hingkag paraspas iti garding ka. Paraspasam na iti tampak ijay. Tapor diyain ka. Uwan tata. Sige. Pordiya kan free chow pie. Tapno awanan parikot mau. Libre ti kanak tata. Uy. Ngam pangal daw laang ti libray. Uwan tata. Kaano ka mangrugi? Di oray no itan no kayat mau. Ay uwan tata. Mangrugi ak nga rod itan. No kasta, nagbalinon at trabahador mo ni Masong, Simon. Wine, Marta. May sabulan nang nagtrabaho di garden ka. Tunggal malam nga iten ko tinaldawan na. Tapno aday gatang na itikaran na. Makitak mahit nga ipasnag na tiyag trabaho. Saan mo tan? Asa daw?
Nasayat no kasta. Ay, imbag lakit din tamanggad itan. Kaya't nasawan, nagbalbaliwan. Wain, Marta. Sapay la kuma, takasta. Takasta la tibiyag, kunada. Andam ako na panagbalbaliw. Kat no agtultuloy anagagat amanggad. Mabalain asublian ti pamilya na. Anang, ibagayo man kinisulay ngagsublidan. Tadabasit na urnong ko iti panakitang tangdan ko kinitata Simon. Adan urnong mo? Wala nang, mabalinan ni suling ti aglako-lako, tadapagpuunan na. Kailiw ko ngamin idan nanang. Ay, agsublidan to ka no, nudakkel ton ti urnong mo. Nanang, Kandi na kayat asumarong karka iti ayanda. ibagayo ko man sa dino ti ayanda. Sarong karak ida nanang. Saan nga rod akayat ti anak ko? Basta ti kunana, agurnong kakanupay. Kat nudakkel ton ti urnong mo, agsublidan ken ka. Kaya't naasawan day ta, anas ken nga ituloy mo ti agbalbaliw. Iso sige, agurnong kapay. Mailiw ako ni ti pamilyak nanang. Kaanok nga ida makita. Ay aganos ka Kat ulit mananjay na kunak idikan ka masong. Di sadot nga asawa, saan arumang ay ti pamilya na. Nanang, Iso nga ituloy mo ti aggagat, tapno rumang ay tao ti panagbiagyaw. nanang, ikarik, agbalbaliw akon, aggaggagat akon, tapno agsubli ti pamilyak kanyak. Kahiliw ko ida na talaga, nanang. Didan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita anaadaw, iti pagsasao ako nana. Ti sadot nga asawa, saan to arumang ay ti pamilyana. Dito'y drama tayo, Kastala ti Biyag. Insurat ni Virgie Paclay. Iti direksyon, Teresa Calay. Sound effects, Juffer Anas Basit. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga estasyon, agyaman kami itin kay panagdengeg. Kastala ti Biyag! Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga estasyon. Ket ita, adto iti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. No di mo kayat ti mauyaw, saan kamet nga rod nga aguy-uyaw. Tampok dito'y programa tayo, Kastala ti Biyag! Anya, mapan ka ijay ili akas na ti kawas mo? Ne, apay aya. Anya ti madi iti suot ko. Sukatam day ta t-shirt mo. Nagado ti t-shirt mo ijay aginatgatang ko. Day takit din nagdaan ti kay-kayat mo nga usaran. Unay kitin ni bagat ko na aya. Komportable ak nga ron iti daytoy a t-shirt ko. Tadang iti ginatgatang mo, babasitan. Tamumat, limok maga. Ingka sukatan. Anya langan nga iti ibagadag iti kaaruba. No makita daday ta suot mo. Panunutam tumat ngamin, ti bagati sa balay. Uyawan da ka. Apay, kayat mo ti mo uyaw. Day takot yaramid mo, bagay. Isu amabutang ka mauyaw. Nauyaw ka ngamin unay. Lakay, sikapay lang ti makipalengke inton bigat tamakimiting ak ija eskwilaan da junior. Ay, win gaya man niya. At dagayang PTE meeting inton bigat. Win nga rod, naskan nga umatendarak. Sige, ilistam nga roden dagiti katangak inton bigat. Wen, itad ko kan ka inton madamdama.
Kan di mo lipatan je basket, wano eco bag, apang ikabilam kadagiti gatangem taimbawal dan ijay palengke ti plastik. Ay, wan. Isuti may dain, waragawag itay. Wan. Dakkel je basket nakasabit ijay kusina. Di mo liplipatan day jay lakay, wano eco bag, di alam. Asukar, check. Asin, check. Bawang, check. Kanya pa yung nata, tijak nagatan. Sibuyas. Okay, sibuyas. Ne, pare nanding. Nakipalpalingki ka na. Ay, wan, Mari Wilma. Baunak ni Kumarem. Nagtakil pa'y day tabaskit mo. Wan, isuti nang ikarga, kadagit igilat-gatang ka. Abay, Mare. Kanya tinakakatawa. Saan abagay iti lalaki, iti makipalingkay? Saan ay amat? Ad-adan asaan abagay iti lalaki, iti agawit iti kasta katakkel baskay. Amo ka babain gayam itan kada kami alalaki, iti agawit iti basket. Kung gumatang ka man mo't iti chinilas mo. Abot mo't day tatwa at chinilas mo. Ayuin gaya man niya. Uy, mag-asak dita pagkatakan iti chinilas, Mare. Tapno di uyaway. Nay, si kamo day tamasabat ko, Brenda. Nakichinda ka. Wan, manang Wilma. Ay na, imay ka dito palingkay, akas dati kawas mo. Rut-rut matakawis mo. Anya ko ma? Di ka mabaeng? Awan pa pa ina. Tawan dapos nga aramido. Sige, day na pa'y kumatang itibangos asidaan mi. Tagsigangak. Sige, ikakan. Na, Ay, talaga nga uyaw ni manang Wilma. Kulang paglan ng asino kabaknang. Trot, ikawas ko. Yung saan ang akas kalkwana nga uyaw. Sana ka komportable iti t-shirt nga inted mo kanyak. Nakililad. Ay, madlaw pa dito dakala dyan ko. nay, agreklamo ka kitdeng. Kano bagay mo day ta-fitted. Di ka man. Amok akinat katawan dagdag iti nakakita kanya kay Jailay. Asina o tinangkat katawakan ka, ha? Basta, aduda. Kung nagtumat ngamin kan ka, nga isuot ko no anya ti komportable kanyak. Uyawan da ka nga road. Si kalaan mo tinauyaw dito lugar tayo. Ayagtal na ka man dita. Tilaw uyawam. Day talagoy uyaw ti araramidam. Si ka tinapili at PTA president? Ay, wan. Siyak mo timbutos dagiti parents. Kabaalam ti agbalin at PTA president? Ay, kat sursurwak amare. Ay sus, narigat ti agbalin at PTA president. Masapul analaing ka. Eh, kaya't mo asawan. Sa anak analaeng. Ay namaray amamukan ta nagka-eskwelaan ta idi grade 1 ta. Aging ka iti grade 6. Kat puro 75 ti kadwa na gradom iday. Ay, sobra kamot nga aguyaw, maray. Ay sus maray, marigatan ka. Saan abasta-basta ti agbalin at PTA president? Ibagakan ka. Masapul anangato ti IQ. Linnaingan aya. Depende mo't iti diskarte day ta, maray. Tauray man no si kati addaan iti kangatuan iti IQ, numadimot ti ugalim. Ay, awan lapta. Naa, tanagsao dyan na lang. Sige mga road. 4 times 4. Kita man no na lang ka. Ay, manungag paiso. 4 times 4. Na, kuna man no na lang ka. 4 times 4 equals 16. Naglaka lang, agbilang ka pa lang. Ay, unay kalagit din aya, mare. Daytoy man nga raw. Spelling man ti Mississippi. Mississippi? Kwa? Ay, sus! Naglaka, panunutang pa lang.
Inak man lagluton. Ay sos, Maray! Marigatan kang agbalin a PTA President. Nababangamin ti Aityaw. Makapasong, makaparod, makapahigh blood. Ay, agtal na ka man dita. Madama ang agbasbasa iti newspaper. Diyak makakonsentrate. Dumayamudum ka. Marurudak na road. Numarurod ka, rumwar ka. Agbasbasa ka, kunam. Katuan. Makita mat. Among magayam ti agbasa. Ay unay kan bakit. Dayta katimadikan ka. Tapanag ko nam, si kalaang tinalaeng. Siya kumatirumbeng agbalin a PTA President iti eskwelaan. Ngamday jakit din awini, ti pinili dagiti parents. Ipapilit mo agbalin ka PTA President. Kat saan ka matanapan na kimiting? Awan kay Jay, kasano kumapilienda ka? Kasano, di da mangamin imbagang agpili da iti agbalin a PTA President. No imbagada kuma, o di na panak adagaws. Dahi tapay ti maysa. Ti PTA President, always present. No kasta nga damiting. Siga, uray numamin ano da kasuratan. Saan mo akayat ti mapan? Ita, makapungtot ka. Tasaan asika tinapili a PTA President? Oho, anya ngay mati ammo day di awini. Apay kumaatagibas sitam ti kabalan na. Una, taamok nga adayo analalaingak ng iso. No adayo analalaing ka, apay nga rod aday talagoy uyaw ti aramidam. Kayat mo ti maturog dito'y salas inton rabi eh. Kayat now. Day tagat ti mati nga ugalim. Day to'y tilaglagay pa ma. No saan mo kayat ti mauyaw? Saan ka mat nga rod nga agoy uyaw? Rumwarak man langin. Si kagayam ita ti PTA President iti eskwelaan, bakit? Wan lakay, siyak mo't ti pinili dagiti parents. Kasano asaan da kapilyan kat perfect attendance ka no kasta nga da paayab da meeting. Ay katrumbang laeng Tunggal adda activity dagiti parents, adda kalatta. Wan ta nakababain mo't no sa anak amapan. Sa nakas ka dagiti daduma naganak dita, aman manuda makimiting. Tsak lakayat di imbagan ni Wilma. Asaan ka no arumbeng nga agbalinak a PTA President? Patpat yung tumat na dya tao. Ket no iti nasabat ko iti palingke. Permit ti pananguyaw na kanyak. Inuyaw na ka? Uy, saan mo kano abagay ti agawit iti basket? Kan abot pa'y kano ti chinilas kaw. Ay, kita man lang agpaiso ti ugali day jay amari Wilma. Iswagin mata ako na iti chinilas ko adi na oras. Gusto mo't kit di taging matang kan iti chinelas mo. Ay, nungay nga tadamot manguyaw kan kwa na. Huwag nga rod. At damat ko mamakaiturid na manguyaw kan kwa na. Takitain tayo man, wanya ti aramidan na. Si bugak man dagiti masetas ko. Taamangan lumakita ni Wilma. Kat uyawin nanto into lumabas diti paraangan me. Kumari Winnie! Ay! Sino dahi ito nakapudpud? Ino! Nakapimpintas mo mas asidang. Baklan samay. Ay! Ha? Ricky! Paro Ricky! Sika ka didaytan? Ay, anya mo tanta Ricky. Rika itang tinagan ko. Anya? Nagbalin kan Arika? Ay na, naggabuak iyay Thailand. Napanak nagpapintas. Aya! Isumot lagayam anak kapudpudaw kan nakasiksiksikan. Ay na, nagbasit mo tanday ta sikat mo. Basbasit ngam ti sikat ko. Ay na, umunagtakit din di tabalayo. Tapno makabag-istorya ta analaing. Ay, wes ko kaya ti mainitan. O sige. Ay na, Rika, talaga asaan ka anabigbig? Saan ka mo't akasta ide? Ket, manungay mat ngamin atawan ko ni di abroad.
Nasurok samat alima atawon mon ijay. Nagtrabaho akpay di parlor di Hong Kong niya. Ay na, jak laim pagarup nga agawid kan agbaliw tilangam. Ay, girl, ayan nan nga, di kayo mo analay nga aguyaw idi. Ay, si Bibiyag pa'y? Ah? Ni Kumari Wilma? Ay na, adapay ayo sa bali analaing nga aguyaw dito yung lugar tayo. Kano isulaang mo? Ay kat, aday dya balay da. Kita mo. Nakatanaw manen iti ayan titawa da. Ha? Takada lumabas iti balay da, uyawon na. Ay na, isulat tagaya mo ti aramid na niya. Wan apay, inoy uyaw na kamat ide. Ay, grabe To the max, ti panang uyaw na kanyak ididay dya ababaita. Ay, anya ngay ti inuyaw na kan ka. Kat, ti kulor ko kanu bardangi sita kanuunay, ajak bagay ti agbalin abaklita. Kat, pimudaw kamat itan. Ipakitakan kuan a pimudaw akon. Padasag man met ti aguyaw ita. Uyawam ni Wilma. Uyawak met ata inuy uyaw na kidi. Ipariknak met kan kuan na, no kasakit ti mauyaw. Sige mare, mapanakon. Ay, so di ngay ti papanam. Agrampa di tasangwanan ti balay da. Ipakitak man ti kinapintas ko, ken uyawak man mo. Lakay! Lakay! Umay ka dito'y! Darasam! Ada mo uram. Uram mo't asasaw. Oy, kita umdagi magmag na anak abistida. Wow! Nagsiksi na magna. Ay na, talaga asiksi. Ay na. Na? Ay. Tauray lagi malyaw. Nangagnan samot ti panang paswit mo kankwana. Ay na, nagpintasan bagat. Awan mo ti amok akas ta kapintas dito lugar tayo. Nagkapon samot di tabalay dawin eh. Ang mga nukabsat ni Winnie dayta. Kabsat na. Kasano kumamot ang maagdaan iti kasta kapudaw kan kapintas akabsat ni Winnie. Kat naglaad mo't na di babae. Rugyam man ang tiaguyaw. Na, tairan-rantanan samot ti lumabas dito'y balay. Bakit? Agpat-charming samat kanyak. Anay ko. Tilapayag ko bakit? Ibatam mo tina. Anay ko, nagsakit. Oh, pare. Asino ti tantanawan? Jayman nagpintas kang nagpudaw a chicks, alimabas itay dito'y balay. Parang lumabas manin. Jay ka di nakabistida iti atid daog. Nga orela itay tayap ti angin ti bestida na. Wen, jay sabong-sabungan ti bestida na. Apay, di mo mabigbig no asino day jay. Sana pare. Apay, amamaw. Ket no ni Ricky day jay. Ni Ricky? Jay mekaniko ide. Wahen, sinukatan ng tinagan na ita. Nagbalinan na Rika. Kat no permitting isit na ide. Nagngir-ngir ako lot tibok na. Ita, sa balain. Ay, ni Ricky matgayam. Sapay padpadaanak. Baklamat gayam, jay luko. Maray, apay, asino jay babae ang nakabistida? Ako namlano asino alumabas-labas ijay balay me? Ay, nakitam ni Rika, Mare. Rika, sa dino ti balay dayta, tamapan ko man ipungot-pungot. Ne, apay, ano na kaaya? Iran-ranta na ti lumabas ijay balay me, tapat pa charmingan na nila kay ko. Ni, aday ta, sumunga din ni Rika. Ay na, sabali man ang tibistida na. Sabong-sabungan ang nalabaga. Ay, yan ang nagpudaw ni Rika. Makangag ka itakan niya. Hala! Good morning, Kumari Winnie. Ay, good morning, Rika. Ni,
Apay ngay, isulaang magtikinablawam. Ay na, saan ka akaraman iti kablaw ko? Nakawi-uyaw kan tumot? Saan ka apod no a babae? Di na akong mabigbig. Ay, kumari Winnie. Yamamunak man. Wen, Maririka. Mari Wilma, iso ni Pari Ricky. Ricky, idi ko na, tapno na lawag. Wen. Ha? Ni Ricky, anak ka ngir-ngir-ngir asirani ko? Si Kadaytan? Ay, makitam dayta nga ugalim. Kimarkaron sapay kat ipanag-uyaw mo itan. Ay, awan nga minti makaiturad amang dilaw iti kasta nga ugali na Maririka. Pues, ada akon. Siyak ni Ricky, ngamrika itan. Ti kapipintasan a balasa agbibiyag ita dito'y lugar tayo. Sana pa alpas. Bayam ngagsawak pay. Ano pa'y tituloy ti baga? Iso ka na pimuskol, di tanangisit abibig mo, tanakawi-uyaw ka. Anya? Naglaing ka nga aguyaw, saan kamat nga rod anapintas, we? Uston, agsakitan. Hey, kasta akmat iti inuy-uyaw na. Ureak na nagrung-rungaap, jak pa'y nakaturturog iti Idarom ka! Di na garom. Ipabarangay ka! Okay. Ay na, amo mo ti kaadwan ti ugali. Sige agi pabarangay ka. Ibarangay na. Tauyawan ka di sangwana ni kapitan. Lakay! Agsangsangit ak lang arudan, di na pa'y latalyawan. Madamaak nga rod nga agsilsil paw. Inuyawnak ni Ricky. Nakita nga rod. Anabayag kayo ang nagsasarita, di taigit ti kalsada kadawin eh. Anyaya ti nagsasaritaan nyo. Tapi ang nagawit ka nga agsangsangit. Inuyawnak nga road. Day tagay. Nauyaw kang tumot nga may. Iba kang mantipudno kanyak ita. Anya pudno? Pudno ay na puskol kung nangisit na giti bibig ko. Kita anak man, no? Katuan mat. Nagpusko na talaga day tabibig mo. May sakamat nguyaw. No saan mo akayat ti mauyaw? Saan ka matngarot nga uyaw? Kunak mananggan ka. Oh, anya ngay? Nasakit ti mauyaw? Tarumak! Agtarom! Kastala ti biyag, baga. Agpanunot kay tinasaya at ngay bagam iti pada matao. Tapno nasaya at tuma, ti bagadakan ka. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. No di mo kayat ti mauyaw. San kamet garod nga agoy uyaw. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti mo direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sabay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Kukwam to ti umapapal no di ka makaadal. Dito'y drama tayo, kas talatibiyag. Hoy, Rosal, intani siya pagadalan. Nagmayat mo, tanti pa nagsikawil mo dito parangan nyo. Kastala tibiyag Agtugaw ka nga agsikawil, tapno ganasam tibiyag. Anya ti sasawam? Di ka pala mapanagpalas, taintan ni siya pagadalan. Si kalatan di mapan, saan ako nasumrat? Agapsan ka manan? Anya ko ma. Masadot akon nga agadal. Agikataklaangan. Ngam apay. Unay kalakit din aya.
Di mo pala saysayatan. Tanapigsapay dagiti dadakkel mo amang paadal kan ka. Masadutak nga, Rod. Agsiksik kawilaklatan dito, nga agsilsilpon. Alakit din, inkag pelas. Taintan, tapno saan ta amala daw iti first subject ta. Sa anak nga rudan asumrak, minda. Inkalatan. Ala, makaamu ka man laangan. Inakon, tadyak kaya ti maladaw. Inkalaang. No siyak, jak kayatan ti agadal. Sige, ilibre kayo ta iti merienda, minda. At akwarta kita, tanapanak nakitigit iti Sabado. Ay na, ti merinda laang ti bayadam. Tabayadak ti merinda at Gino. Agpada talang nga estudyante. Iso arumbang nga agtipinta. Manulang mat ti balor iti 30 pesos a merienda ngay. Ala, si kaman langan ni makamo. Ngam, kababayin matkan ka. Pagbainam kumakat agayam tamat. Kan kastala ti biag, ilibre ka. Kat ilibre nakmat inton maminsan. Kasjay. Sa bagay, uwing gayam. Saan ka di crush mo ni Rosal? Crush ko idi, ngam sanitan. Apay day di atao. Agkarabsing. Bayam masadot nga rod nga agadal. Di bayam. Anya mo day di agayam kon. Day samot ang agsel-selpon ti aramiden na. Ay kat, kasta nga rod ti amuna na sayaat. Oy, crush mo ni Rosal. Iso abagbagaam. Saan nabalit akaruba tamang? Nadismaya nga rod kan kuana. Gaputa ko namlan asino napintas launay. Ha? Agasam, kunanakit din ang nagladak. Apay akas tati kunana? Gaputa yung bagak crush ko Hoy, saan kamot analaad Uray napintas ni Rosal, tasadot met. Asino ngay ti lalaki amayat kan kuana? Nadismayakan kan kuana? Wen, saan ko crush itan? Tsak kayat ti ugali na. Wala, umay kakitin. Tainta gordar iti merindahan ta. Ala nga ron, Gino. Ilibre na kita. Ta ilibre kan tumat inton maminsan. Hoy, Rosal, agan ano kan? Di ka malag ko ti dita nagtugawa maun. Itay pa ay agsapa nakatugaw ka dita. Ninanang mat. Dahil tala cellphone mo ti dumdumugam. Di kay sumanao, nanang. Di daksingaan nga agsilsilpon. Oy, Rosal, talaga ka di adimon kaya ti agadal. Jakon mayulo ti agadal. Wan ata day talatan agsel-cellphone ti amom nga ramidan. Ay, anya kayo lakit din aya. Saan da ka di apakibyangan? Anya saan apakibyangan? Kastam ka dilatan? Imbes amapan ka agadal, ngam agsel-cellphone kalatan di ti balay. Jak kayatan ti agadal, nanang. Masadutak. Ay, Rosal, aya. Dahito tilaglagi pa ma. Kukuam to ti umapapal no di ka makaadal. Umapal? Asino kumangay ti apalak? Dagiti kaadalam Da Gino kan minda. Nagagat da nga agadal. Isoan na saya at lakid di ti biyag da inton makaadal da. Agadalak to ka di, nanang. Di mo kat agawaan ti agadal takabaulan mi pa'y ti magpaadal kan ka. Ay, sumardang kayon asumanao, nanang. Makauma ti bagbagayo. Ala, tangay di mo kaya ti agadal. Ingka nga rod aglako ija tiyandaan. Tulungan na nga aglako. Dituyak latan balay, nanang. Siyak ti tagaluto. Nala, makamo ka man langan. Tangay di mo mo't kaya ti mabagbagaan. Naimbag nga oras mo, Rosal. Mabalin ka di apasyaran ka. Ay kat, when mabalin lata. Apay aya, anya ti ibagam, dun. Gaganga iti baro pasyaran na ti balasang. Ay, agaram ka kanyak. Kasta ka di? Katwan no, ipalubos mo. Katwan okay lang, dun. Tangay, nataer kamat. Kan ada trabahom. Di, sige. No kasta, mabalin ka di, akanayuran ka asarong karan? Wen, kunakmat.
Alda ka din kaayan ayat mo. Awan pay. Aguro orayak nga rod iti agaram kanya kakasken ka. Daytay nataer kan adaanen iti trabaho. Daytay kasken ka anatalged ti trabaho na. Wen, natalgad ti trabaho. Kan ayos pa iti sweldok. Ay, imbag man, dun. Taadaan kan iti natalged at trabaho. Kastala ti biyag No nagagad ka, maadaan ka iti natalgad at trabaho. Kat, imbag man tayo may naksinarungkaran. Wana, takinapudno na. Gusto akan ka. Kasta ka di. Isa bay anak lata ko maamang sarungkarkan ka, Rosal. Sige, nawaya ka lata amang sarungkarkan niya. Ginaw anak, kumusta mo ti panagadal mo? Amangan mo't no day talagbul-bulakbul ti araramidam. Saan, tatang? Igagad ko ti agadal. Dandanin ti panagturpos ko, tatang. Ay, wan gayam. Nabayag gayam anak sardeng ni Rosal iti panagadal na. Jay anak ni Andang di tabangir a kalsada. Wan, tatang? Jay lag cellphone ti amo ng aramidan. Ay, madia. Sayang ti aldaw no kasta. Di kayag danag kanyak, tatang. Tay karik ang makagraduarak iti college. Una, nasayaat day ta. Kaya't ko ang makita ang makagraduar ka, anak kaw. Siyak taon ti mangimartyakan ka no aggraduar ka. Wen, tatang. Asino kumangay ti mangimartya kanyak no dida kayo? Pakaragsakak launay, anak kaw. Si kamot ti masabat kaw, ikaw. Ay, way nandang. Napanak man ijay daya. Tanagsingirak iti impautang ko anat natang ijay. Kat, kumusta di anak mo? Itultuloy na ka di, ti panagadal na. Uwen, nagagat nga agadal. Takanayon ko nga ipalagip kan kwa na. Nga isumatla ti maisagot no makadal. Ket barang aggraduar itaatawid. Imbag ni ngay Rosal, ay makapasoron. Jela agselselpon iti inal daw ti amuna. Ay ket magbagaam Ay na, kanayon ko abagbagaan, ngam saan adungag. Sa bagay, kasta talaga. Saan pa'y siguro ang nakapagpanunot? Imbag pa'y jay anak mo Tanagagat nga agadal. Ngam jay anak kaw, ay sakit ti ulo. Anya ngay nga raud. Anusam abagbagaan. Takas talatibiyag, andang. Adda anak, anasaya ti ugali kanaramid da. Adamat sakit ti ulaw ako nada. Un nga rod ikaw. Imbag kan katawan parikot mo iti anak mo. Ngam siyak, ay talaga nga agparikota. Ay, Rosal, kastam kadilatan. Nakapopok kalatan dito'y silid mo nga agsilsilpon. Ikandak man kit di iti paglod ko, nanang. Anya, awan at talaga babayin mo, anya. Tadumahawat kalata kanyak iti paglod mo. Katwan asino ko mga ti pagdawatak? No di da kayo ang naganak ko. Tangay nagsardeng kamot nga agadala. Ingka makitagad. Tapno ada paglod mo. Tamanipod ita. Saan da kan nga ikan iti kwarta? Anya? Sa dino ko mga iti pakitagadak? Ingka aglakoy dya tsindaan. Tulungan na ka aglakaw. Ay, mabainak lakit ding aglako, nanang. Katagyan kamot iti pwesto. Saan kamot nga gisursor? Uray pay. Diyak kaya't ang makita dakdagiti amok. Asyak, kat aglaklako aklaang itinatang. No kasta, agsapol ka iti sabali apakitagadam. Ingka makilabada di tabalay dagiti babaknang no isaw. Ay, diyak kayat, nanang. Ay, matukol dagito'y nagaatidog agukok. Ingka nga ron makipuras itinatang dala kay ikaw. Ay, diyak kayat. Amangan no aggagatelak to. Kan diyak kayat ti mainitan. Anya nga ron ti kayat mau. Ti adda kalatan dito'y balay nga agsilsilphone. Imbag kumamot no nagagat ka nga agdalos dito'y balay. Ngam saan mod? Nakatambak dagit iinawan di talababaw. Nagadukit din asa uyong aya, nanang.
Ay, Rosal, no kumata agad adal ka, di makapaggraduar kanto kuma. Ngam no kastamlatan, awan na sayaat apagbanagam. Makaumat ti sermon nyo. Laglagi pa manan na ito ibagakan ka, Kukwam to ti umapapal, no di ka makaadal. Kastamanan ti bagayon. Uray ti agadal la kuma ti paggagatam. Ay ngam saan mat? Kasadot mo amin. Ti mga la ti paggagatam, Rosal. Oy, Gino, sikamat gayam day tako na ni Nana nga sa nga ilik. Minda, sikaman laang ti Armak. Anya? Umay nakarman? Wen, sika ti Armak, gaputan na sayahat ka. Saan ka di ani Rosal ti crush mo? Nadismayakan ko na idi pay laang. Ket na amiris ko, asi kagayam ti kayat ko. Engam, agad adal tapay laang, Gino. Haman ano, saan tamat abay-bayan ti panagadal ta? Kan